Padayon nga pagitaas ang TV nasod ngan gintagan hinduon an panginahanglan hinmas madig-on nga pitad ha paglikay temprano ngan pagkadiskubre ngan panambalan. Brigada Local News. Basa sa World Health Organization Global Tuberculosis Report 2024, ang nasod in kalakip halima nga nasod nga may pinakataas nga kaso han sakit nga hakalibutan. Naupod na dinhi ang mga nasod sugadan India, Indonesia, China ngan Pakistan. Kasumpay ni gintawag naman han departamento nga duro nga nakakabaraka ang mao nga datos kundiin kumitaasin 46% ang mga nagkaawatan kalugaringon nga may kalabutan ha TBT kang didahan 2015 nga daha 2022. Samtang 7% naman ha mga naapektaran han sakit an edad 0 to 14 years old. 61% ang mga kalalakinan ngan 15 anyos paigbaw ngan 30% or 32% ang kababayen-an nga nag-iedad ha pareho nga pangidaron. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Maxan, Max Healthy, Max Sarap. Nagpapadayon ang mahugot nga investigasyon itong mga otoridad. Agod nga matudlok ang responsable ha paglabog han patay nga lawas hinusangan newborn baby hamabanwa nga parte han Sky City didto barangay San Andres, Catbalogan City didahan na kalabay nga Domingo. Pagpagimang rawhan Brigada News FM Tacloban kan Police Lieutenant Maria Teresa de la Cruz han Catbalogan PNP kung matudlok nga mapamatudan ang responsable hanasabi nga krimen in pwede umatubang hinkaso nga parasite kundiin may ada ini sirot nga reclusion perpetua o kaprisuhan nga maabot hin 20 nga daha 40 katuig. Samtang sumalapakan Lieutenant de la Cruz pagka kinabuasan tikang han natad-an ang patay nga lawas san bata in iradayon igin lubong ha bulighan local government units. Yan na padayon pa ang gin kukolekta han Catbalogan City Police Station ang mga resulta han gin dudumara nga investigasyon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Pagpresentarhan National Women's Month, gintagan hin pagkilala han Department of Agrarian Reform ang importante nga papel han mga kababayan nga parag-uma para magkamay-adahin pagkaon halamesa nga pagpabilin ang pagkaurupod han kada pamilya. Sumalaha pa munuan walay bisan hin o nga pwede igtalang pigos ang mga sakripisyo han mga kababayan nga parag-uma danay kasihiraan nagbubuhat han magbugat ngan diri ordinaryo nga trabaho. Mahuman inigin siguro naman ang ahensya nga amo ang proyekto nga panegosyo ang ginlatag han Department of Agrarian Reform nga pangunahon nga mabibinpisyuhan han mga kababayan. That program is brought to you by Yummyvit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak and stunting now.